may hapon sa tanan. Guys, sobra lang ko sang short video. Birthday greetings para sa akon amigo by Archan Vlog. Ayan, by happy birthday sa iyo, amigo, by Archan Vlog. Kwento ko lang gamay lang, no. Kilala ko si Archan Vlog sang nakitanay kami first time na nakitanay kami dire upod si Migo Ryan. So hipuson buutan, gwapo kaayo. So salamat kayo bay, kabay pabay nga madamo pa ta nga banding nga mag-aabot sa aton. Daw pa kita mga banding nga mag-updanay kita. So basta halong amping permi bay. Ari lang kami din ni Migo Ryan, nagasuporta sa imo. Sa liwat, happy birthday sa iyo. Kabay na malipayon ka subong adlaw sa imo nga birthday. Tani ma-enjoy mo kag madamo pang mga blessing sa imo pamilya, sa imo nga obra, maghalong magamping ka permi bay. Ayan, basta ari lang kami di always para sa imo bay. So tuloy-tuloy lang sa suporta sa imo nga YT. I hope na mag-okay, magdako, magdaong subscriber. So sa liwat bay, happy birthday. Ari lang di GR Galvis Vlog para sa imo. So mabuhay ka Archan Vlog. Happy birthday. God bless, bye. Guys, it's me, Ting W, ay nasa harapan nyo para bumati ng maligayang kaarawan na walang iba kundi sa ang ating kaibigan na si Archan Vlog. Happy birthday, Archan. Kagigising ko lang talaga kaya parang wala akong energy. happy birthday. Enjoy your day. And ingat kayo palagi dyan kung saan ka man ngayon. And ang wish ko lang sa'yo is more birthdays, blessings, and good health comes. And enjoy your day kasi nandyan yung mga kaibigan natin na nakikinig at nakipagkulitan sa baba, sa live streaming mo at nanonood ng yung premiere ngayon. And hello sa inyong guys, lahat sa inyo dyan, happy. And enjoy lang tayo guys sa YT and ingat kayo. And yun, happy birthday Archan Vlog. It's me again, Ting W, ingat ka. And may God bless us always guys. Mwah. Happy birthday Archan Vlog. Mega love shout out sa ating lahat, sa mga nanonood dyan. Mega love shout out sa inyong lahat. Nais ko muna magpasalamat kasi naimbitahan ako na magbigay ng mensahe sa my birthday ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. How old are you, Char? Sina nga, happy birthday, Archan Vlog. Wish ko sa iyo more blessings to come. And as always, lagi naman talaga yung mga wish natin ganyan. And more healthier life, more more success, Char. Ayan, yun na nga. At yung YT channel mo sana ay more more subscribers to come, more revenues to come. Yun yung mag-boom talaga siya, yung as in sana balang araw ayan mag-viral tayo soon. Pinapangarap talaga mag-viral. So yun na ay happy birthday sa iyo Archan Vlog. Enjoy your day and salamat din kasi nagkakilala tayo dito sa YT. Yun lang and enjoy your day. Happy birthday sa iyo. Hello, what's up? Happy birthday sa iyo Archan Vlog. Agoy. Ayan, happy birthday sa iyo Archan. Wishing you all the best and good health. At syempre ay long life, o di ba? Pare-pareho. Actually, sabay-sabay kayo ng video na ginawan ko, no, sa birthday greetings. So, iba-iba na lang yung ko, the way. Yahoo! O, diba? Basta, happy birthday ulit sa'yo, Archan. Thank you kasi nakilala din kita sa YT na super bait.
yung kabaitan na murag hindi makabasag baso. Agoy, 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 agoy. Yung expression mo sa akin. Agoy, 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 agoy. Ayan, happy birthday sa iyo, Archan. Thank you so much, Archan, sa kabaitan mo, di ba? Bait-bait ni Archan ba? Naalala ko yung yung nakita kayo ni uncle, ng mga uncle natin. Yung panay yung picture mo doon, panay yung video mo, yung alam mo yung feeling close na talaga kayo kahit na yung pagkuha-kuha niya ng mga picture o video, yung sige, sali ko kayo, ganun. Yung ganun, yung close kayo kahit na kabago-bago nyo lang nagkakilala, o diba? Basta yun na. Yun lang masasabi ko, o diba? Para lang humaba yung video. Kapit akon. Sige na, happy birthday sa iyo, Archan. Thank you so much. Wishing you all the best and God bless always. At ingat ka palagi sa iyong work. Yun lang. Basta yun na yun. Enjoy lang tayo palagi. At sana ay puhuno, magkita-kita rin tayo, diba? Para ang saya-saya lang, diba? So, yun na, Archan. Happy birthday ulit sa'yo. Good night. Greetings sa ating friend na si Archan. I wish you have a wonderful day and more blessings to come, good health, and sana mag-grow pa yung YouTube channel mo. And salamat sa suporta na binibigay mo sa amin yung mga friend mo. And ingat ka palagi dyan. Hindi ko na pahabain. Thank you. And once again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So yun, mega love shoutout sa lahat. Shoutout. Gusto ko lang batiin ang happy birthday by Archan Vlog. So yun guys, kinag-burn out man siya. So happy birthday by Archan Vlog. More birthday to come. So maayong panlawas lang jud kahit na by Archan. Enjoy sa imong adlaw nga natawhan. So once again, happy birthday, bye. God bless. Marcio. And today's video, guys, ay babatiin natin ng happy birthday si Archan Boy. Archan Boy. happy birthday, Archan Vlog. And yun na nga, thank you dahil nakilala ka namin sa loob ng YT World at napakabait mong klaseng kaibigan kasi kasama mo sila Marites at Marisa. Isa ka na ring Marisol. Joke lang, guys. Happy birthday, Archan. And sana marami pang birthday ang darating sa iyo. And I don't know kung how old are you now? Baka isa ka na ring senior citizen. happy birthday, Archan. And and thank you dahil napaka-supportive mong kaibigan yun na nga. And happy birthday again. And God bless you always. And mag-ingat ka dyan palagi sa trabaho mo, yo. And yalla, bye guys. I'm Marcial Calansado. Like, share, and subscribe. Hello, good morning, good evening, good afternoon. I just want to say happy birthday to Archan, my newly adopted son in YT World. Wishing you the best of everything, and hopefully you can find the best partner in your life. Just go. Good luck to your YT journey. And grow to your height as well. Happy birthday, Archan, my son. See ya around. Thank you so much for the great support that you are giving to your mommy Jingaling. Bye and see you. Bye. Love you.
Happy birthday, Chan. Thanks for being a friend. Good luck sa channel mo and more power sa'yo. Hi, Abs Ranil. Happy birthday. I wish you more birthdays to come, Abs. I hope God gives you more beautiful things, more career in your YouTube channel. More subscribers, Abs. Wishing you good health. More blessings to come. Stay humble, kind, and long life. Amping permi diha, Abs. Happy birthday. Enjoy your day today. God bless. Hi there. Happy birthday to you. Thank you so much for all your hard work and sacrifices for us. Thank you also for the love and care you have shown us. Inday and I were so grateful for having you in our lives. Just continue for it and continue to be a blessing to others. My wish for you this birthday of yours, sana bigyan ka pa ng mahabang buhay kasama namin. Peace of mind and happiness in all your dreams in life. Know that we are always here to love you and to support you, dear. I love you and I miss you so much. Amping kanunay and keep safe always. Love you. I miss you. Happy birthday. Mainta pa makauli na kapun dinipay ka. Christmas pa. Happy birthday. I miss you too. I love you. Happy birthday.